Ulağaç da var mı? İlk kichkinesinde mi dip qaradim. Bir nende nega vatamanirliska buysınmay. Mine mында birov. Алар икшер булып, ишер булып үсәләр. Кайбер зур карт агачларда да бик күп була. Кайберсендә менә монда бит былтыр бик күп булган. Бу былтыргы ниләр күркәләр инде. Җыючы булмаган инде моны. Быел инде менә кеше юктыр инде аның. Яңа күркәләр оешмаган менә бу агачлар. Әзгенә берәр сәрәң генә бар. Ул сагыз булып чыгара инде. Bu жия перчаткалар гел сагыз булып бетә инде. Ялан кол җыйсаң, бетереп булмый кулдан. Яхшысы инде 1 см, 2 см аннан да зур булса, бу картайып киткән бу. Әмма кайберләре зурайып киткән. Зур булса, ул тоже бик начартыр кайнатмага инде. Неприятно инде ашарга теге. Агач ашаган кебек. Менә шулай чистартабыз. Çöplerden aralıyız. Ondan evvelep yuvarız. Ormanda bitinde türlü böcekler de kona, kuşlar da kona indi ağaçlarga. Kumlar da öyle girgen mümkün. Evvelep salkın suda yuvarız. İşlegen sabada sağız kala, anı kaynar su bilen yuvup bitirip bula. Sonra yıllarını şu kilo yarım jiyat şimdi. Bu gündelik işirge tutatırgan aybir tugil davalaw maksatından kullanıla. Yetkirgende soğuş yılların kengeytir için aybet. Kaplanıp indi 1 santimetre, 1-2 santimetre çıgıptırılıp su salabız. Bir şol 20-25 minut kaynatабыз şuna. Şundan soň şol suunda 10-12 saatga kaldırabız. Şunda suunub, özü bütün faydalı aybirlerin şolu suga berip bitirä. Suunu süzüp alabız, şişkilarından çöpler. Çok tugul endi onlar şişkida bular endi şunday. Kokkan netken aybirlerin çista suguna süzüp alabız da 1 litr suga 1 kilogram şeker hisabinden варенье kaynatабыз. Şulay talğanına utda 20-25 minut kaynarga tiyişim. Şu bir bakal ayakın buldu. Şunun kadar ko'lamda çok salam. Ekrimine kaynap oturan kuyururga tiyişim. Elmeni taka sıyıp ekrimine kaynatıp oturabız. Kuyura başlagança ondan soň bir iliş şişkaның bir ilişini endi özümüz köpme kerek dep sanayбыз. Motorluk için, hop, işir için isteybiz. Ondan şişkirle tağın bir 10 minut kaynatabız. Bu kurkelerni salgaçtın sıyğayıp kete yanmadan. Kaynatpa şaňadan koyuram. Kaynatmabız äzir. Ol näşlä motor kren tiske kirek. Ana hayran. Ya. Hazır motor etip şu salqa salıp işerimiz birgelep.